Alright mga kasing, naimbag nga oras tayo amin na sangapada. Manibod dito'y Nemars Studio at to'y manin na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo nga agproblema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya to'y manin ni kasin yung Yong Ruiz nga umay manin mangted biyag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi nakit ada parikot na nga intay tumet balakadan. Ti problem of the day ni Erlinda iti Benguet Province. Ngayon na pinauluan iti lakay isardeng mon ti agbisyo. Lakay isardeng mon ti agbisyo. Kunana ni Erlinda. Ay. Alright, sagudayan nga ti surat ni pagayam nga Erlinda iti probinsya iti Benguet. Dear Kasi, sagbay man nga inak ibura ito'y pakasarita kasinyong idanon ko man tinabara akablaw ko kada kayong agserserbi di Nemars Studio. Kastamit tayo nakablawak tinaragsa ka ba nagbibuya dagiti padak nga dumdumngeg ken kanayon nga mang subsubaybay dati nga nalatak a programam. Ilinged naklatan itinagan nga Erlinda dito'y Benguet Province. Sa nga pulo, ketupat atawen min agasawa keni Bartolo, idita sa anak betlang agsikugen. Awan pa iditi anak mi kasinyong ket madanaga na. Amangan no, Jactopulos agbalin nga ina. Nagpa-check up kami mo't nga agasawa kasinyong awan mo't ti diferensya mi nga agpadpada iti asawa. Kat kanawin nga ibaga datatang ken nanang nang karaman dagiti katugangak ken dagiti gagayem ko. Nga adu kano ti kaslakanyak nga narigat nga maalaan, narigat nga masikugan. Ngemjak latta kano maawanan itinamnama nga dumteng tumit ti panawin nga syakket agsiko. Ngem ti may sa apabasulek kasinyong no apay nga jak agsikog-sikog. Ket ni Bartolo nga asawa. Takasano. May isa isuna kadagiti mawawagan iti Dimas usawan. Kakasla sa anin nga agbiag no awan iti arak. Ala nagagatbet kit di Bartolo ta maaramid na met ti trabaho na kasinyong maipaay na met ti pagbiagan mi nga agasawa. Angim kaslawal laken kuana nga dandanin maabutan ti panagmenopause ko ket jak met laaganaken. Isuna kasla di madanagan nga dinto makaputo tapulos. Isu nga idinapunwanak kasinyong kinasaritak dagiti katugangak ket kastyuman narugyak ti amin. Ororayem ka di man ni Bartolo, anak ko. Ay, uwin nanang. Apay awang pengamen ti asawam. Awang pengarod tatang. Amumad deta anak mo. Damanin akadagita babarkada na napan man nakiinom iti arakan. Ay, yun ay mo dahi tangamin na Bartolo na ya. Imalaking ka tamamartik kamot ide. Ay, idi minikat ko tabisyo ko. Isa mula inikat ay di nagsakit kan. Ay, katan niya karot. Ay, pasensya kan anak ko, Erlinda. Takinasarita mi mutan iti namin adu-adaras dahi ta anak me. Angim awan mat, ti pagdalanan ti sa ukin ko ana. Uray mo't siyak nanang. Namin adok nga imbaga king kuanan nga
Sarding nanday tabisyo na. Tamay sapay nga rason da ita no apay nga aging gaita kat dinakmat lamasi kugana. Ay awan pe ka di nga talaga. Awan pe karod nanang. Di ka di baga nakapsop da ita nga Bartolo. Ay na. Ay pudno mati bagbaga ta manugang ta. Nga da ita panagin inom na iti arak. Data nalabos ka pa nagbarbartik na. Iso ti makagapo no apay nga di damot lang kaanakan. Madanagan na korod nanang. Maawatang ka anak ka. Angin kasla awan laki ni Bartolo. Nga kasla, okay laking kwa na nga. Itiag na nayon kat awan tot ni anak mi. Kitsak to makaanakan. Iso nga pangaas yun nanang. Kasaritak ni Bartolo iti maudi agon daway. Ket no dilat ta agbaliw. Ladingitek panawa kon ti anak yo. Ha? Anya? Awan mo ti awan mo ti pagbalbaliwan na. Anya pa serbi na karod. Maawatan da ka, balasang ko. Ay wan, among balasang ko. Awan ti nasakita bakrang menuman panawam ti anak me. Tatalaga mo. Mading nga talaga mo tayo tararamitin na. Iso nga tulungan tak nana. Tulungan tak nga mga lukoy ken ko ana. Nga isardeng nanta pa naging inom na iti arak. Tabaring no adapin namnaman mi nga kaanak kami. Ang imnusaan no awan na pulos ti pagbaliwan na. Nasisaya at siguro no umadayo ang langin. Baawatan da ka, Erlinda, balasang ka. Baam da ka sa rita minto mo ti anak may. Agyaman ak tatang. Ay na, no adapay atin pag naanti dalat ay pag naanti sa uking kuhana ko naman. Ay, adalat ta siguro akad mabuting mo ta mapukaw ni Erlinda iti biyag na. Ay, kaya't na karot ti biyag ngagmay-may sa. Sa bagay, ala. No anya aman ti pagbanagan na dahil panakisaritam king kuana Erlinda anak ko. Gat aklunin me. Awan na pulos ti sakit tinakin miking ka. No bilang laay. Dakon bakit? Ay nga. Kasta uli man ti barbartek mo, Bartolo. Abi yan. Masidlaang man dininom ko. Nakaawid akmat pelang bakit? Nakaawid ka nga paiso Angin kita man tadyari mo. Kita man talagang nakadugdug yung tarwatan. Siguro akit naitog. Siguro akit natumtumba ka di tadalan. Napigas-gas na takyag mo. Ay, saan? Naala di trabaho dito. Ay, nagmaturugay. Saan kang maturog di silid ta? Kasarita ka gumaisong inururay ka. Agim dito nga jar mo. Kasla di ka man na makasarita na saya ataya. Anya di magsaritaan na ka di bakit? Tunubigat lang na. Anya pengarot. Sige. Yan tangay tawan mo trabaho no bigat. Into no bigat talatang aksaritan. Anya ka dito pagsaritaan taya. Pinakaseryoso ka. Basta. Ay. Pwede ka dito eh. Di naman ka dito yenta. Dito'y talatang agsaritan, Bartolo.
May ko lang kinita di kiti dinguwen nga tarakin ko. Di naklatay nuray ko madyabalayin. Saanin? Yan may isa. Kahit ko nga duduwa talaing. Kitapay ko man umangig datatanggan nanang ti pagsaritaan ta. Anya ka ti pagsaritaan ta. Bakit? Itaman lang nga kasta ka. Na nakaserseryoso ka. Awan ka din nga talagang ti pagbalbaliwam. Ha? Bartolo? Pagbaliwan nga niya. Dito man pa naginumkot arakan. Awan ba't ti madingar aramidig bakit? No uminumak man di arak. Namabarte ka, maturog ako. Sa anak ba't nga karkaryar, sa anak ba't nga manggulgulo. Napadasam ka din nga dinangrang ka. Gaboy ti barbartek ko. Saan pa eh? Oh, may lagayam. Kaya saan kubot na mabaybayan ti trabaho? Agpaisong ka saan mo nga mabaybayan ti trabaho, Bartolo? Ngayon nabayagan nga nabaybayam ti responsibilidad mo kas asawak. Ti responsibilidad mo kanya. Anya? Kaano ka di na udi nga nagkanaid ta? Malagim mo? Anya nga ti mabalin no. Gaputa saan nga tumangkenen? Mong ipadasin? Awan nga ron. Uri anan work. Mapaay tanto lang nga dua. Iso nga bebeklatan ha. Iso nga adang agbartek ka kasta. Anya ti plano mi ti biyag? Naawanan ka din itinamnamang agkaanak tapay? Ha? Mano ti tawentan, Bartolo? Ag 40 kan. 37 kon. Di lameming ano. Madinto ka ba ilan ti bagikon nga agsikog? Anya nga ro ti mabalin kat awam mo. Pinadas na mo ti tinabayag nga panawen. When Anya, di mo ka din napanunot. Nga may sa rason no api nga dita makabuo. Kat dayta nalabas ka pa naging inumoy ti arak. Pamatid babakit dayta. Api ko nagadot amamok ka mamartek ba dakas kanya makputot da mataputot. Isuda ata na pigpigsada nga taa. Kat man ano nga min no patsyam dayta. Man ano nga min no aramidem. Nabayag nga ibagbagaking kan. Ijampay lang. Deta nga arak. Deta nga bisyom. Isarding mo pala deta nga bisyo. Bayad nga agar-aramid ta. Ipadpadas ta. Baring makabuo ta. Narigat nga rin ngay katan. Narigat ko nam ata di mo mat-aramidan. Di mo matliklikan. Di mo matliklikan na kita barkadam. Nga mga awis king ka. Napatpatikpay na kita barkadam. Ngim siyak nga asawam. Napatpatikpay dayta arak. Ngim na di maadaan ka iti putot. Maadaan ka iti pamilya. Ay, napatigmot kanyak na itang banag. Ngim anya nga rin tiraramidan. Madi nga ron. Anya nga madi? Madi maikat na ita arak? Dita visit na tang arak? Madi nga ron tumangkain. Wan at di mo mat isarding di aginumi di arak. Ape nga ron di kita duman dita. Uri na bartek na kanayan dagbartek. Anya. Kat baka tumtumar na ipadas mo nga min aawam met ti mapukaw king ka. Ipadas mo lang agsakripisyo ka laeng. Sakripisyo lat ka sa pulam. Bartolo tapno di kasta. Bari nga dapay namnamat ang agkaanak. Pangaasim Bartolo. Maudi nga agkitawak king ka. Anya ti kahit mo sawan. Maudi nga gundawin na ito yung nagpakpakaasi aking ka. Napangaasim ta isarding mo da ito bisyo. Dito nalabas ka pa nagininom mo iti arak. Ta ipadas ta. Ipadas ta ti agaramid. Tabaring makabuutan at lain. Ano saan? Taawan lang ta ti pagbalbaliwam. Na makita na awan ti turong iti biyag mo. Lading hitek Bartolo ng panawang ka. Ha? Anya? Nakaikid din ako.
no di ka agbalbaliw. Panawan ka nga panawan. Erlinda, bakit? Oh, iawat mo man na bakit? Anya, lakay. Dita salad, nga rangaw ti kamuting. Ay, deti. Ay. Ay. Milagro mo da ito. Bakit kita? Anya ti ko na yun, tatang. Itaman lang nga makita kayo nga agasawa nga kalanglang itang arabe nga mangan. Ay, bakay? Umay ka dito ya. Umayain. Abe, aya, lakay. Ada ka di madlaw mo. Itatang tilagi magbagayo. Ni. Milagro nga agpaiso Ay, Bartolo. Aggurigor ka de. Ha? Isa amot nanang. Api ibagayo mo nga gurigor ni Bartolo nanang. Kat itaman lang nga kalanglang kay nga mangan. Itaman lang nga. Nay, rabiin ang adaka dito'y balay. Bakay mo't nanang. Hindi, saan ka nga nakainom iti arak? Katapi ko ma. Italain nga min barok. Italain nga makita da ka. Nga nasip nga ti aglawlaw. Nga nalimpyo ka. Pudnuti ko na ni nanang mo baraw. Kauray siya kambas daawak. Nang. Nakasarita ko ni Bartolo. Kahit anya ti nagsaritaan niya. Isardeng nan iti aginom iti arak. Tatang, nanang, anya? Agpaiso ka di baraw. Karigatag tatang. Ay, nasaya at anukas na. Agyaman na, Bartolo. Nasaya at budbaraw ta nakaamiris kan. Uy, nanang. Naamiris ko nga. Kayak nga pukawin ti arak iti biyag ko. Ganjak to kabailan nga mapukaw ni Erlinda iti biyag ko. Ay, nasayaat na nga panunot mo barok. Ay, wad, talaga. Manmanon iti kasken ni Erlinda nga naanos. Inananusan na ka itinabayag a panawin barok. Alakat sapi ko matatuloy-tuloy daytan. Ay, nanang, tatang. Kinagyaman akmat kada kayo. Agyaman ak tatang nanang. Kinagyaman ak king ka, Bartolo lakay. Baring ka dahiti nga panagbalbaliw mo. Makabuo tamit laang iti pamilyata. Sapay ko ma, ta saan pa nga naladaw ti amin. Sapay ko ma, bakit? Amom, bakit? Manong aldawan nga, sa anak ka, rimaman iti arak. Kasla pa nagriknak kat nakalaglagan di ba? Katay tamati ko naking kaidi. Nga, panunot mo lang dayta, nga saan mo kabailan nga agbyag nga awan ti arak. Tila problema, no ti alaig ti turog ko, medyo marigata na. Angem, tunggalag papas ta. Kat mabanog ta, mabanugat. Alis to ka makaturog. Di mo kunahin nga, rinabi nga agpapas ta itiragsak. Kit na isot makatulong kanyak, tapno alis to ka makaturog. Apik din nga saan, bakit? Uri no agreglaag? Ha? Ay, kita. Adamot pa sa bali nga abot, bakit? Anya? Anda ka. Agam nakaragragsakak lakay. Ha? Nakaragragsakak? Ta nakaamiris kamit laeng. Sinong batan ti Diyos? Dagi tinabayag na kararag ko. Asapay ko makit. Agbalbaliw ka. Kinagyaman akmat king kabakit. Ta saan nakpulos nga sinukwan. Nga. Nagtalinaid ti namnamam nga agbalbaliwak pa'y. Gaputay patpatig ka unay-unay, Bartolo. Nasakit man kanyak, nga panawan ka no di ka pulos nagbalbaliw.
ang inaskan nga aramitin. Kaya baglaing nga nakaamirisak. Tawan ko makasting nga linailo ta. Ay, di ba ko naking ka? No, saan ka nga nakainom? Nakasarsaranta ka. Nakaragragsak ka. Nakaragragsak ta. Tunggalag kay data. Saan nga kas idi nga? An-anusak na ti angot mo nga. Nakasangsanger. Nga an-anusak nga ore no. Nakangangdod ka nga kay idak. At di ka mat agdigos. Di ka mat agdigos sakpe ka maturog. Pasensyakan ba kita? Pinagyaman na ta. Di ka na uma nga. Nagan-anos kanya. Talaga Iso nga, supapakam dagiti anos ko king ka. Ha? Anya ti kayo mo saman? Kat amom na ta na. Amok na ti kayat mo. Okay tang bakit? Nagalis ito nga umingar. Ay, kituin Ta saan ka nga ron nga nakainom iti arak? Deta arak, dita bagim, dita alkohol. Deta ti may sa nga rason no ape nga. Awan ti ganay-gay mo. Iso nga dimit umingar. Uwin ngagpaiso, napaniknik ako. Siguro, nagtaak pa itan. Ha? Kitwin na. Alis to ka siguro nga makargaan. Bareng karkararag ta iti Diyos. Nasapi ko iti mabiit. Ket masikugan na kon. Ala sige, iyagawat ang road bakit? Makikiag dita! Bartolo, lakay! Abi kaming mingmingam dita kukwam. Ma'am, amazak lang bakit? Italaan nga makita ka nakapapaot na nakaingar. Anya? Diyak pa di malagipan, no? Day di naudi nga kasto, Kanayon lahat nga nalpay. Ay, katuan ata, artek kamat ngamin iti. Angim ita, nadalos na dara mon, ininot mo nga mukpukaw nita alcohol tibagim. Kat, napigsa ka na ta. Napigsa ka nga trabaho, napigsa ka nga kumporme dita, napigsa ka pa iti nga agromansa. Nagpaiso nga talaga ti bagbagam iti. Ne? Nakaayayo akit kitain. Kasla ti panagriknak. Panagriknak kati. Mano atawin nga nagtudtudo naglululem. Sa ita, bigla nga naginit. Talaga nga, habang may buhay may pag-asa ako nada. Gitaan niya, mingmingmingam latan kasta? Bebe, anak kadlata, bakit? May ayok lamang kitkita. Anya? Kay ayom lang nga kitan? Di mo ka di kay ayo nga aramatan? Ay, kita mo na. Kitapay nga rod. Sige. Junjun. Pasensya kan ita ka malaing nga nariingan. Promise. Babawi ako. Bubabawi ako. Bakit? Ready kan? Usarik ni Junjun kon. Di tayo pa nga ready aklakay. Amang lumok neng. Ay, saan? Mariknak katapig sa deto. Itapay. Nagmayat ka talaga, Rick, nana. Nga nagalistok lang isirek. Pag-iusok ko, suwak adagos. Uwin ata na ingat. Saan nga kaslaidi nga. May dipul na data ulo na kat. Umingar pagbiit no may dipul ta ulo nan malpayon. Uwin ata, siyempre. Awang ganay kayo na nga. Ang imita. Kas katangken itilandok, bakit? Ay, okit anya. Anya tururayan mga rod. Ay, sige. Ita nga rodan, bakit? Bartolo,
nagtanggal nga agpaiso. Sabi ko mata di muntong busubsub liyan ti arag. Saan ton bakit? Saan ton? No kastoy lagi di kanayon nga itid na kanyak. Di pa nagisardin kung ti arag agit talaga tuloy-tuloyan bakit? Bartolo! Bartolo! Si kamot gayam ti agpakpakan kadagiti dingwan, Erlinda. Nanang. Nasapa ngamin nga rimor ni Bartolo. Napanan na. Napan ka no nag-jogging. Anya? Ag-jogging? Nanang. Kaya't na ka no nga pabasitin ti buksit na. Taapay mahit nga napanunutan na ti ag-jogging. At dapat trabaho na, di ko maisot pagpalingitan na, wano dito'y latan taagpakan iti dingwain. Diyak man mo king kuana nanang. Siguro ako, kaya't namat nga pumintas ti bagina sipod idi, insarding nan ti uminom ti arak, inumat nga inuman iti coke, soft drinks, kasta. Anya? Di na mo't lahat na maiwasan di barkada na. Agam numapan sumango, soft drinks mo, tininuman na. Kadeta, nagalisto nga di makilbuksit na. Sa naglaing nga mangan. Una nang. Aglalo ti rabi Kat kunana, iso ka numat pangiliwliwag na No te mapanunot na mat nga makain inuman kumat arak. Mangan latan ti ado. Tanumabsog. Agiddan. Ay kat madi Mabsog, manganti ado iti rabi sa agidda. Ay, madi Tsak among harot kin kuhanan, nanang. Iso nga na pa nag-jogging, takas ta. Madanagan siguro, Medyo alisto ka no nga mapanog. Unay mo't daytan. Alakit ti pagsayaatan na nanang. At least kat naikat na ni ti arak. Naikat na ti bisyo na nga uminom ti arak. Nga magsigarilyo matlat ta. Daita, may sapay daita nga mang pakapsot king kuana. Sana bali nanang. At least, inikat nanti panaginom iti arak. Numan ikatin na iti sigarilyo, inot siguro. Ta saan nakaskari na nga ikatin na. Sa bagay, akit si kakumusta ka matbalasan ka. Nang? Awan ka di pa iti barikrik nam. Jakarot amo nanang. Taitay bigat. Nagdulduluak. Anya? Ay, ti ka di barikrik nam, maululaw ka. Nanang. Nga no, adan madi nga maangot mo, makabakbakwarin ka. Nakunayon nanang. Ay, masikog ka anak ko. Nga ta? Panggap ko pala hindi mapan ko agpa-check up nanang. Saanan? Sigurado masikog ka lakit de. Talaga bakit? When lakay. Positive. Yes! 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 Oh, thank you, Lord! Thank you, Lord! Agbalinag tumitlahi nga tatang. Thank you, Lord! Agyaman bakit nakaragragsakak. Agyaman ba't king kalakay. Agyaman na nagbalbaliw ka. Ay na. Nakakiyut ka talaga ti anak talakay. Huwag ngagpaiso. Gari ka. Umantayo ka man pelang. Abay. Kitni. Malang abta anak ta deta asok ti sigarilyo. Man ano ko ma? Anya nga man ano ko ma? Imbeleng kon. Uray, umantayo ka latta. Imbeleng ko man ta. Sardin kon. Uray
At dalata ti angot ti sigarilyo tabagim. Ay, iladamot. Ako mo ti asok ka makita mo na eh. Wan, ngam na angot, napigsat angot na agad sigarilyo ka. Kit na eh, aglalo kat premature matkar ni baby. Ha? Umadayo ka ko na. Apa hilakay? Dagto man nagpa-check up na bigat bakit? Anya? Agpa-check up ko nam? Uwan. Salamat iti marikrik na. Daytan Daytan alabas nga palagin inom mo iti soft drinks. Aslang ang tabi na nga niya. Katuan ata, agasam namin ta ibusin mo ta may sa litro nga coke. Iti mesa karabi eh. Kat alangan ba't nga uminom iti arak? Kat gaputa saan ka nga uminom iti arak? Uminom ka iti soft drinks, kasta? Kat kababay mo to, hanak sumango kada kita barkada. Kat nasaysaya at latan anuhang ka inuman. Aray ko. Api kasta na sugat mo, di mo't laglalaingan. Dito eh. Jakarta mo. Siguro gaputa ka nga mabasa. Uwan na nga nabayag daytan. Isungor ngayon tagpa-check up na bigat. Tamadmadlaw ko nga slada. Ada sakit ko. Anya? Unay ba't daytan? Ay hina. No kaano mahit ngayon sarding nahan iti uminom iti arak. Isumati, panagsakit na iti kasta. Naala na kano ka deta panagin inom na iti soft drinks na anang. Unay mo't kaminin aya, kina isum na nga mga iti ado, iti rabi eh. Nakat adon tuman kami ti kang kanin na nga inapo yung sakpay nga maturog. Kat di pa agpal pa maturogan. Ay, katanya nga raw. Bakit di ata nasapa nga nagpa-check up ka no, tatang? Iso nga dayta, sarding nan titi uminom iti soft drinks. Kanda ita, panangan na iti ado, iti rabi eh. Agad nasayat no kasta Kaya dadi apo ko may, kumusta? May isamot, tatang. Kas lalit-lit-litan nga kanayon. Anya? Kasla kanayon nga marigatan nga umangas. Marigatan nga agangas. Kasla dararik na. Ay, ipacheck ka pa. Kasano nga, agraranamot, tatang, nanang. Mano ko matiti ginatang, ingatang miti agas, para kini Bartolo. Sakit agpa-check up man ni baby. Ay na, saan mo apanunutin daytan? Adamot urnong mi kinitatang yaw. Kat in kayo pa-check up tap na no, maamuan nyo. No anya, no adaman sakit ti apo ko may. Agyaman nanang, tatang. Ay nasken nga in kayo pa-check up. Sigudin nyo dayta. No adakas ta nga barik na yo, nga saksakitan data apo ko may. Ay bagayo kada kami. Takumpurme ta maitulong may. Alawin tatang. Income to ipa-check up to bigat. Ay na, nagsigarilyo ka man. Ha? Ay madayo ang mga disor nga mag dito likod. Uray pa Sakan to, asid ka ni baby. Kat nangingumutin baga ti doktor. Nga premature nga nayanak ni baby. Kat, iso nga nakapsot ti lungs na. Nakapsot ti barana. Si didengig ka pa iti imbaga na. Nga iwasan mo dito sa sigarilyo. Nga no saan mo nga man maiwasan. Iya dayong umadayo ka, kaya saan ka umasidig king kuhana. Gadi sa anak to umasasidig. Anya? Si kalat nam na mait na kabadanga kang agaywan king kuhana. Kasano nga ro din na dobrak. No inak agdigos. No inak tumaki. No inak mangan. Alangan mo nga nam na maim na tanda tatang kinanang. Kasano ro na awanda.
kat agat sigarilyo ka, alaman? Ay, narigat na rin nga ikatin ti sigarilyo. Anya nga narigat na ikat mo ti naginom iti arak, Bartolo. Abi ko mga marigatan ka, mga ikat na pa nagsigarilyo. Sa bali da ito sigarilyo. Kalkalpas ko lang amin nga nangan. Kat? Ikarkarigatak ba't nga ikatin ka, ti pa nagsigarilyo? Ngem tunggal malpasa ka mangan, sapulin talaga ti bagik. Saan na bale? Inaktuag digo sa dagos. Kinagtod brasak. Nasken laeng agdigos ka, tunggal agsigarilyo ka. Tadaytat may nga bilin ti doktor. Kalpasam nga agsigarilyo, ingka agdigos. Sa kagalkohol, agtodbras ka. Wen, nangag ko. May kanton. Agdiretso kanto Japan yon, ting kanto agdigosen. Ay, makamukan to agidaliman anak kao. Ay, sige tatang. Ay, nakman nagtutbras. Tama turugak taon. Si bakay. Di ka kadpainalpas di tabanyaw. Ay, saan nga raw ta? Sapsapulag, tagiti sabon. Ha? Anya nanang? Tagiti sabon nga pagdigos, awam mat dito yan. Ay, api ko mga awag. Adamon lata, reserva no kwa dita. Naibus itay nanang. Tatang. Anya? Itaman lang nga naibusan tayo ti sabon. Itay ko ba't lang nga nadlaw nanang? Kung nagalis to, di kalman kat adamot pailaan. Dakkel mo't paila dahil siya sabon. Amangan kat no naragreg di tatimbang adadanom na iso nga narunaw. Saan mait? Saan tatang? Siguro agad inibos ni Bartolo. Anya? Kasanulat pa nang ibos nan dati sa baon. Naminsyam ngamin nga nagdigos nanang. Anya? Anya di ko nam. Naminsyam nga nagdigos ita nga aldaw. Ay, sino ni Bartolo? Uwan tatang. Ay, apay mo nga maminsyam nga agdigaws. Uwan, apay nga maminsyam nga agdigaws. Tunggal nga mi nagsigarilyo, nasken nga agdigos. Kasaan na maasid ka ni baby, saan nga nakadigos. Anya? Unay mo't daytan, kaapi nga min nga agsigarilyo pailaan. Data sigarilyo tikatin na, saan kat nga dayta? Kanayunan na, agdigaws. Diyak arot amo kenkwana nanang. Unay nga tamad nga anak kaun, agtog brasak man. Awam mo ti toothpaste tayon. Anya? Pati toothpaste? Uri ti toothpaste tatang, kay ibus na laan. Apay mate. Apay pati toothpaste na ibaws. Kadagdigos ni Bartolo tatang, agtoothbrush pa eh. Kunak, aging ka nga daangot sigarilyo ti sang aw na. Saan na isarding ti agtoothbrush? Siguro agad kinaadunan ti nagipan ti toothpaste. Aniya? Ay, nagloko mo deta nga Bartolo. Imbes ko mga ikatin na ti agsigarilyaw. Ano sanan ti mamin adong agtoothbrush kada mamin adong agdigaws. Diyak karon amo nanang. Di nakanumot may ikat. Nakabangbanglo ak bakit? Anya? Ano nakabangbanglo? Gasim ta namin siyamak muna namin sa nga pulo ak sa nga nagdigo si nga malam. Nakadaldalusak na eh. Api pakadayawam day ta? Ha? Anya? Amo masursurunak yun ka? Kit abay, saan ka di nga ibagam? Ngakalpasan nga agsigarilyo ak. Saan ko mabalin nga sidgan ti anak ta? No sa anak nga agdigos kay nagtoothbrush nga umuna. Kitwin ngem literal mat nga naramid mo. Di kahit ko asawin na ikatam deta pa nagsigarilyo. Bawas-bawasam.
Anya nga talangit ti mangisistir ka. Mangsursuron ka laeng. Pasensyakan bakit? Naminsyamak mat ngamin nga nangan. Anya? Kasi gabasit lang mat kid dati nagkapeak. So nga nagsigarilyo ak. Kat ape naskin nagsigarilyo ka kalpasan ngagkape? Iwan sa pulin ti bagik-bagat. Tapos napanak nag-CR. Nagsindiak manan. Anya? Sa anak nga makatakki bagat no sa anak agsigarilyo. Unay kamot may katlo. Di na nga nanganak ti do apandesal. Nagkapeak manan. Anya? Sa tinangal daw tayo. Upat. Dati nagmerienda tayo ti malam. 5. Nagkapeak manan. Iti malam. 6. Anya? 7. Idi nang rabi tayo. 8. Idi napanak man nagbanyo. Nagsiarak manan. Sa may kasyam. Idi nagkapeak manan. Kitapi ngamin nga tunggal malpas ka agkape, malpas ka manganin ka agbanyo, agsigarilyo ka. Sa pulin nga ruti bagik-bagay. Iso nga namin siya makmat nga nagdigos, at least nagdigos hak. Nagtudbrasak, iti namin siya madaras mo. Tapno no, saan nga malangab ni baby? Uni ka mo, agriripay datatang kinanangan, gabo ka dayta, nagalisto nga maibos ti sabon ka da toothpaste tayo. Anya nga ruti kat mo ramidat. Kat idyam namin maten, kisayam dita panangan mo. Anya, kisayam ta pa nagkapem. Kisayam pa pati pa nagtakik. Kit nun, naskin nga aramidan. Unay ka maten baka. Nanang. Anak. Awan ka diti madmadlaw yukin ni Bartolo? Ha? Awan mat anak ka? Apay? Manual daw nga minin nga. Kaslalim mamiis kanyak nanang. Anya? Apay mat? Apay mat nga nakunam tikas ta anak ko. Sigod nga min nga. Nakalala ilulat ta kanyak. Angin iti kalabes nanang. Talikodan nakpayan na maturog kami. Anya? Sa saanan nga? Nadungo ka niya. Ken, medyo maladladawin nga agawid manipod itip trabaho na nanang. Awan ka titi magmadlaw yu ken kwa na? Ay na, anya kede ayati, naskin nga madlaw ko ken kwa na. Adda ngamin marikrik nak nanang. Kasla kutkutuba anak nanang. Kutkutuban. Uy nanang. Kasla adadakas nga. Dakas nga instinct ko nanang. Anya. Nga anya. Anya day ta nga. Marikrik nam. Addan sa babae ni Bartolo nanang. Anya. At da babae na ko nam. Nagkunaan pa ka da babae na. Kasano nanang? Nakapudpudaw matindi asawa. Nakakinkilis batin. Kudil nan. Nakabangbang lumata ka na yun eh. Kasano? Kujik matindi pagsabsabon na tong galagdigos. Ay, iwan nga paisaw, pimudaw. Katapay. Nasaya at takas ta. Nga napudawan ti asawam. Uwan ng nanang. Asidig ti sulisog keng kwa na itan. Ano itan ni babae nga kursunada keng kwa na. Dahita ka na yun na nga panagdigos tunggal ag sigarilyo. Iso nga. Kat, adya nga roti aramida. Parita mo nga agdigos, kalpasan nga agsigarilyaw. Akit agsagrap mo data anak yaw. Angin, kasla na adaan ako niti insecurities ko. Kasla nga,
Panagrik takit. Kasla sa anak mo na maibagay iti asawa. Gapo ta na po daw mo tan. Ipasarding kon sa nanang. Ay dahil takit di sigarilyo at ipasarding mo. Di nang arod may kat nanang. Bye-bye amlatan nga, uri pumudawan, importante, saan nga malang update ta anak yo, aangot ti sigarilyo na. Una nanang ang amangan no, kamaten ti babae ti asawa. Amangan no, adapi kiti chicks na ita, no. Iso nga talikodan na kung no maturot ka. Ad-adamot nga nagparikutak kasinyong gapo iti panang pasardeng ko iti asawak iti panagsigarilyo na nga kunana di na maisardeng di na maikat ket kunak agdigos ka nga rod kalpasan nga agsigarilyo ka saan mo nga maasidgan ti anak ta no di ka nakadigos no di ka nakatutbras isumutten ti naramid na literal ket kastaone mutten ti banglo ken kinis ti kudil ti asawa kapanagrik-nak ket panagrik-nakit. Alis to lang nga. Masulisog dagiti babae ken kuana ket amangan no pati ti asawa ket masulisog met. Pagsardeng ka din ti asawa iter aramiden na nga panagdigos iti namin adung adaras iti maysang aldaw kasinyong. Amangan no ad-adapay nga pumudaw ti asawa ket aglang nga akton nga kasla iyaya na wano aglang nga akto na kaslang katulong na wano anyaman dakkel ti nagbaliwan ti asawa kasinyong sipod idi tamasansan mo ten nga agdigos ken nagtutbras ti maysang aldaw nang runa idi ta kojik no saan nga kojik gluta tayon ti pagsabon na sumalagam dagiti orderan na di Shopee kadalasada. Nakapurpuraw pa yun tingipin na. Nga ore no malpas ag sigarilyo no makadigos yun nakabangbanglo di sang balakadan dakman kasin pangaasiyo. Bye-bye akadilatan ti asawa kaslakay ket ko pa yung isublinan iti panaginom iti arak total na adamat anak min kaslakayat ko nga ibaga nga nasa isayaat pa idi ta amamartik ka idi ta kanayon ka nga ginom iti arak taawan ti pagdanagak taawan mo ti amok nga babae nga mangayat king ka kunak kuma ngamitan nakapinpintas mo ti kudkudil nan ti asawa gaputa awan mo ti arak iti bagina angem dede pa nagsigarilyo na sunalat din na maikat angem dahil talang mo ay na Diyos ko aya apay mo takas ti tinagbanagan na dahil yung arod dahil yung arod di ba kabuklan di ba kasarita kasi yung pasensya kayo na siguro dati insecurity lang dahil ito kaslakayat kumot kapadasen tapno no ti kasta pumudawak mo tapno no hanak mo nga tapno lumebelak mo iti asawa angem nagsulitsan na tamaminsan nga agdigos ti masalda saway kumakit na nakaibatit adal dati pakasarita kasinyong at agyaman ti anos ken laing mo nang ibasa nang tedbiag dati nga pakasaritaak. More power to your program and God bless everyone. Sabi ko tuloy-tuloy dito nainit a panawenen. Ito'y nga rod, ag problema apagaya mo, Erlinda iti Benguet.